FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka tukin zinga te khan match khel chun zom zelania chuba ka choni jana in khel France le Senegal te po kha he channel kaltlang hian a result te po kan la soikai lawa chu wangin tuntuma hian soikai ta ila chuba ka chon zan ina in khel tur te po kan soilang tel don bokani in khel result hi soima sata ila voin chomala ma khan group J atangin Australia Jordan anin machona San Francisco a Bay Arena Stadium a mipui sing ruksang ria zanga somni pasari pungkho ma hian goli aluta he mecha hian Austria hian bol changtam zokin Jordan laka base lok angein an khel tha zoka Jordan hian khel that zualai an nei ve boka chu wangin Austria tan hian na hal tak an siam vele thina wa nei pheise chuan Jordan hian gol khat aya tam an khungang ma se team thazok Austria hi golthum gol khatin an chaka point thum an hlo chuak he mecha hian Austria minute somni na a Smith mangin man ruaya minute somnga na Jordan hian ali olwana gol moi tak mangin an sephoran sut vele a ma se minute samsari parukna Jordan player Al Arapan anlama telut palin Austria in on goal mangin gol ni gol khatin man ruaya hemi nu hian hun pek bel minute za pani na Arnautovic han penalty atangin Austria gol thumna akhung vele a gol thum gol khatin Austria hi an chakta ani Austria hian tun nai kumsom ni pariat chunga World Cup an khelle ma sakber niin point thum nen bulan tan hi an tan alom om zual dona hei baka hian Austria hian kumsang khazekwa somko nuwa FIFA World Cup a nena an chanle ma sakber niin an tan hun chin chiat lak big zingami ani he mecha hian player of the match a Jordan striker Ali Olwan hi thlan ania ani hian gol moi set khungin Austria tlar hnung ati boina sa leya a khel that ema wangin an team plo masela player of the match choi moina adong ta thawani tukin zinga vek Boston Stadium a mipui sing ruksang thum za parukma a Erling Haaland teram Norway in kum in World Cup a an match ma saber an khelta a an thato kani ti lan tir chungin goalie an khunga point thum an hlo chuak bok Norway hian Iraq an machona Iraq hian player lang sartak an nei lawa Norway hi chuan Manchester City striker Erling Haaland ba ka Atletico Madrid striker Alexander Sørloth RB Leipzig forward Antonio Nusa kumsomni pakhat mi Mason te an neya Tlarlaya la Martin Odegaard Arsenal captain ngat nein Sander Barts Fulham defensive midfielder in role an nei tel boka midfielder hian Fredrik Arnes la hi Benfica midfield khaipa alani zuya Norway hi an thafu mai an left back Molar Ulf hi Wolverhampton player ania an right back Ryerson hi Dortmund player ne bokin an center back Hajem hi Bologna tana khelania an center back dang Christopher Ajer hi Brentford tana khelmek ani bok an goalkeeper Orjan Nilan la hi Spanish club Sevilla tana khelmek ania ahma in Aston Villa Norwich Bournemouth Reading le RB Leipzig tan te po alo khel to ani an goalkeeper Orjan Nilan hi kumsam thum pangale ni janhi somsari pakwa a upa ani awangin ani hian Norway ramtana World Cup a Inlan thei upa ber record thar asiam ta ani he mecha Norway tana bultan tu player som pakhat te hi an thapian maya club level a top level football khel an ni fur bench lama po chuting angchu an la nei cheu bok he mecha hian Norway hi goalie gol khatin an chaka Norway tan hian minute somni pakwana Erling Haaland an gol masroi khungin veila matanga cross ball a mu gol nai seta tluk chilin an ram tan hian gol masa akhunga he mihnu minute somthum pakwana Iraq hian Ayman Hussein a tawlu mangin an sipur an sut vele ma se minute somli pathumna Haaland bok in lar lein atai mak ra liau liawa senga a press taima boka Iraq defender ball pass zoilutuk nang chingin goalkeeper nen anin chil zuya ball goal alu zuin Haaland hian atai mak wang ani pialama van nei tel chungin a goal ni na hi akhunga ni hemi hnu hian goal dang lu bellok lo ma sela minute somsari parukna a Norway player Astigard an chiang setin atau gola he goal hi Martin Odegaard siam sak ani hemi hnu minute somkwa parukna Haaland a ball taw atangin Iraq player Hussein an anlama atilut pala Iraq hian on goal an nei awangin Norway hian goalie an tlin ta a goal dang lu bel talawin Norway hian goalie gol khatin Iraq hi an ne he mecha hian Haaland hian hat-trick apuitlin teuhleya hat-trick chance anei ma se awan nei seng ta big lova World Cup a khel ma sak bera a debut mecha bulatan thahle Norway hian World Cup a hian round of 16 aya sang an thlengai mi lova kumina hian a aya sang thleng thei don tak mo Nizana France le Senegal anin machon boka MetLife Stadium a mipui singriat zanga somli panga pungkho ma in khela hian France hian bultan tu player som pakhat zinga Klarma player munam tak pali antela
Mbappe malklatin anhunga Ousmane Dembele Michael Olise le Desire Doué ten an thlopa Alaya Aurelien Tchouameni le Rabia ten dol bokin tlar hnunga Jules Koundé Upamecano Saliba le Theo Hernandez te kan hmu boka Mike Magnanan dan pa ngain goal aveng bok Senegal hian player an nei chelo hle boka France ang emin top player nei tamlo ma sela European club sang-sanga khel thin te le khel mek te an ni hloma an goalkeeper Edward Mendy hi Chelsea goalkeeper thin khaniin an center back a Napoli rin roll thin Koulibaly ading boka Tlarlaya hian Villarreal midfielder Mbappe gei te Everton player poimo Idrissa gei te Monaco midfielder Lamine Camara te anin kopa Tlarma pheichu an langsar zual Liverpool a par chuang thin Sadio Mane te Crystal Palace key player Nimek Ismaila Sarr ka Chelsea player season manzo tak chia Lona Bayern Munich ta na khel Nicolas Jackson te anin kopani he matcha hian France Senegal laka hian anin ven that angaya chu atakin France hian antem har lo bok farsa fatangin France tlar hnung an nging le lai thina Senegal hi vandoi lo se chuan farsa fa hian ma hroi thei an ni ma se France in team thajok an ni na lan tirin an khel rei tiala France khel anget tial darkar khat an khel hnuin mini samruk parukna a Michael Olise ball pass fingzet atangin Mbappe an goal thataka khunga France ma a hruai pui goal dang lubel ngal mai lo ma sela mini samret panina a Bradley Barcola an bench atanga alu hnu loka atlan chakna le finishing that mangtang ka in France goal ni na akhung vele a hunpa ngaya France in sinhi fain man hruai ma se team tha panhi in machon an ni miawa hunpek belpo atangkai theizel hunpek bela goal ni alu bela Senegal hian mini samkwa pangana Ibrahim Mbappe PSG forward kumsom pariat mi chau mangin asiphoran su thena Mbappe hian Theo Hernandez abum chiang le France defender ten an ngam lo an tuara an goalkeeper Magnan Khan achua hau hretem o ati thei bok hemi hnu mini samkwa parungna Mbappe an hlataka tangin ko zeta ball petin goal ro pui akhung zuya goal dang lu bel talavin France hian goal thum goal khatin Senegal hi an hne ta ani he matcha hian Mbappe hian goal ni akhung ta ka wangin France ta na goal khung tamber record thar asiam ta ama a France ta na goal khung tamber goal somnga pasari khung tu Oliver Giroud record khumin Mbappe hian France tan goal somnga pariat akhung ting ta ani Mbappe hian World Cup hi voithum a khelna chau ni ma sela goal akhung tam ta hleya World Cup a hian match som panga a khela goal som pali khungin assist voithum anei tela all time top scorer Miroslav Klose le Lionel Messi te goal khung zat goal som parukhi goal ni chawin a phak lova chu wangin kumin World Cup a hian Messi an World Cup a goal khung tam ber record asiam mayang atia boruak alen le kara Mbappe po hian awanglai huna nge hian World Cup a goal khung tam ber record hi asiam lawang ti soi thei ani lova Mbappe hi all time record siam thei tura din mun thaber te jingami ani kumsang ni pahnia dei to khan FIFA World Cup a France hian an match ma sabera Senegal hi an lo ma chon towa khamitum khan Senegal laka an ploma tungtuma ero tlom non talavin Senegal laka hian achak jok an ni veta a ti hian France ka hruai tu Didier Deschamps hian head coach anina angin World Cup a hian match som nia analte akai hruai ta a Didier Deschamps aya World Cup a match ma chon tam hi coach pathum chau an omani France le Senegal in ma chona hian player of the match ha Michael Olise France playmaker hi thlana nia ani hi mual sira chechi ni ma sela mualaya atal tam leya alaya po attacking midfielder anga thataka a khel theina hi atangkai pui zuala Mbappe goal khung ma sajok asiam sak phei khachu a ball pass kha fing takania kha wang khan fak aphu le ome Michael Olise hi France attack tina tu berta jingami ania bola thiam ema wangin ama hi amu nom tela goal ni khung tu Mbappe ai point khel thajoka ngai ania player cha thabera thlan ani FIFA World Cup khelme ka hian zanina dar som le chanvea Portugal le DR Congo anin ma chondona dar khal le chanvea Inlan le Croatia ma chonin naktuk jing darli le achanvea Ghana le Panama anin ma chonanga naktuk jing dar sari le chanvea Uzbekistan le Colombia te anin ma chondon bok heng match li khel tura hian Portugal le DR Congo bi ka bultan tura ngai player te chu Portugal a hian Costa Dalo Diaz Veiga Mendes Vitinha João Neves Bruno Fernandes Conceição Ronaldo le Rafael Leo te hi bultan tura ngai te annia DR Congo a hian Empasi Wan-Bissaka Mbemba Tuanzebe Masuaku Sadiki Motusami Mbuku Wiza Elia le Bakambu te bultan tura ngai anni
Portugal hian top class player an nei nuala kumin World Cup khel ram somli paria zinga hian player nei thaber pol an nia an ma chon tur DR Congo player tamjok ero minol puina kan hriat lo tur langsar lo tak tak an nia ma se club van tlanga khel player an nei ve fur thung an goalkeeper a hian Lionel Mbappe hi Lee Halftana khel mek ania French club rin role ani ani baka hian defender a hian Aaron Wan-Bissaka Manchester United defender thin tuna West Ham tana khelta hi an defender poimo ania Burnley defender Axel Tuanzebe Manchester United player Louis Bock hi an neya anni baka hian Lille defender Chancel Mbemba an team captain hi European top 5 league khel phak ania ani baka hian Lens defender Arthur Masuaku an nei tel boka Belgium club tha jeng tana khelte Greece club tha tana khelte po an nei ani midfield a hian Lille player Macau le Montpellier midfielder Empuku te an neya Sunderland tana khel mek Noah Sadiki po neyin Spanish club Espanyol tana khel Charles Piquel an nei boka Watford tana khel Edo Kayembe an nei tel bok forward a hian Spanish club Real Betis tana khel mek Cedric Bakambu an neya Newcastle forward Paul Macadue somngaman Ian Wiza an nei boka anni baka hian Turkish club tana khelte po an nei ani DR Congo hi anram alan sarlo ang ayin Europa khel player an nei tamnek maya chuwangin an laka hian film khur atul don an tlarma hian player tlan chakte po an nei ve boka wangin Portugal hian DR Congo counter tur hi an ven thiam hle angai don ani Portugal hi an squad acha hleya goalkeeper a hian Diego Costa FC Porto rin role hi an first choice goalkeeper turania a thachang dol tu te hi Wolverhampton goalkeeper Jose Sa le Sporting goalkeeper Rui Silva te an nia an larin tlak fu ani defender a hian Nelson Semedo te Ruben Dias te Thomas Araujo Diego Dalot Renato Veiga Goncalo Inacio João Cancelo le Nuno Mendes te an nia an zinga hian Nuno Mendes PSG left back phei hi chu an rin role turania Diego Dalot po hian bulatan arin oma Manchester City defender Ruben Dias po hi tlar hnunga chuan an player poimo tur zinga mi ani Portugal defender te hi enta ila Turkish club Fenerbahce tana khel pakhat a oma abak chu Benfica Sporting le Villarreal tana khel pakhat theu omin anni ti lo chu Barcelona PSG Manchester United le Manchester City tana khelte anni hloma player annei thaviawani midfielder phei hi chu annei thale zuala Manchester City atangin player pani Matheus Nunes le Bernardo Silva te anneya Silva hian Real Madrid azom dona wangin July ni khatatang chuan Real Madrid player ani to thung dona Manchester United captain Premier League season manzo tak chia Premier League history a season khatchunga assist nei tamber record siam thar Bruno Fernandes an nei tel boka awang lai tak ani le ngal anni baka hian PSG tana inkoprem mai João Neves le Vitinha te an nei dun le zela Al Hilal tana khel Ruben Neves baka Mallorca tana khel Samu Costa te po an nei tel forward a hian an team captain Cristiano Ronaldo hi ngai ven lo ber turania Al Nassr superstar hi Portugal a po hian an superstar ani Portugal hian PSG forward Goncalo Ramos te Al Nassr forward João Felix te Sporting forward Francisco Trincao te AC Milan forward Tlanchak le Cherang Rafael Leo baka Chelsea forward Pedro Neto te Real Sociedad forward Goncalo Guedes le Juventus forward Bolthiam takmai Francisco Conceição te hi an nei tel boka Portugal hian du thlan tur an nei thafu maya DR Congo laka hian chaktura rin kai jok po anni Inlan le Croatia in ma chon tur hi a hmu nom arin oma a chan chu Croatia hi tun hnai World Cup a che tha thin an nia chuti rual chuan an player tha te an upatlang ve towa Luka Modric tan po World Cup a khel hnung ber tur ani to awangin Croatia tan phei chuan kumin World Cup hi anram player chuak to zong zinga ropui bera mitam takin an ngai Luka Modric chahun hnung ani awangin an ngai hlule zual dona Croatia hian sang tak thlen ngei an tum don ani England le Croatia in ma chon tur hi in khel hmunam ani beise ania group round a hian in khel en chak om ber pol ani England hian player an nei tha mizo te hian Premier League an en tama wangin English player te hi chu kan hredau fura goalkeeper a hian Jordan Pickford hi an rin rol tur niin Dean Henderson le James Trafford te thachang dol tu aneya defender a hian Aston Villa defender SD Konsa Manchester City defender Pathum Nico O'Reilly John Stones le Mage hi te an nei tel boka Chelsea defender pani Trevor Chalobah le Reece James nei bokin Newcastle atangin Dan Burn an kautela Tottenham defender Jed Spence le Leverkusen defender Liverpool tante po lo khel to Jarel Kwansa an nei tel boka anzinga hian tu ten nge bulta nang ti hi rin thiama har dewa chuti rual chuan
Mage hi Esri Konsale Johnston semo hi anni pathum zinga tang hian bultan tur center beka inkop tur hi chu anti chian mai arin oma Rhys James hi afit thapa ngai viawani chuan bulatan arin om boka Nico O'Reilly po hi bulatan na chance asang viawani season man dan te ngai tu chuan player form thaber polania ma se defender an nei zinga hian anau pang berani awangin bulatan lawani point amak ran lawang midfielder a hian Arsenal player poimo pahni Declan Rice le Eze te an neya Declan Rice phei chu vice captain atana an ruat thar ni in team a poimona azual don leya anni baka hian Nottingham player Elliot Anderson City le United ina laklu antum hian kautela Real Madrid atangin Jude Bellingham an kau boka Brentford player Jordan Henderson hi kautel ram bokin ani hi chu a quality a in a leadership hi an du jok ni in angai theya Manchester United atangin Kobe Mainu an kautela Aston Villa atangin Morgan Rogers an kau bokani England hian tu hnaya friendly match an khela Jude Bellingham hi number 10 role an play tira khatiang deuh khan World Cup a po hian an chhor rin ania anhunga hian Declan Rice te an poimo viau don forward a hian Arsenal atangin Bukayo Saka le Noni Madueke te an kawa Bayern atangin Harry Kane an team captain hi an kau boka Kane hi bultan ngei tur zinga mi ani Manchester United player Barca a lona khel Marcus Rashford an kautel boka Newcastle atanga Barcelona zom Anthony Gordon an kautel boka Saudi club Al Ahly atangin Ivan Toney an kautel boka Aston Villa atangin Oli Watkins an kau bokani England hian forward po hi an nei thaviau maya ma se team anga an khel thathin lo awangin player nei thafu chungsi in an thleng sang lo thina kumina hian Thomas Tuchel hian soisel lo taka player ko chungin World Cup hi ama chon don ania German manager hnuaya World Cup an ma chon masak ber turani awangin engchin nge be sei turti Portugal thiam a harsa a ma se Thomas Tuchel hian adua chiangin huaisen takin thutlukna asiama team anga thataka an khela tunma England soisel an hlona lian teamwork an nei thalauti kha noire tura match mo nom le thatak lan tira teamwork tha an nei ataka an lan tir atul don ani chutiang ani lo chuan England hian soisel an hlo zui le na sadon ti achiang renga media lama an chak box hi awangin soisel na te hi anasa zual bik thina chutiang pressure an pumpel theina tur chuan England hian nget taka khel chunga point thum an hlo chuangei atul don heti lai hian an machon tur Croatia hi da niam ngot thei an ni bik lova England ang chuan an thatok mi lova England nen bom khada da chi an ni lo ma se Croatia hi chesual thei na team an ni Croatia hian goalkeeper a hian an ramtana voisom sari panga Inlan to Dominic Livakovic an neya ani hi Dynamo Zagreb an ram club ro puitana khel mek ania Hull City le Copenhagen goalkeeper te thachang dol tuwa an nei boka defender a hian Bayern atangin Josip Stanisic an neya Fiorentina atana khel Marin Pongracic an nei boka Manchester City defender poimo Josko Vardiol hila nei bokin Real Sociedad atangin Duje Kaleta karan nei boka Ajax defender Josip Sutalo nei bokin Hamburg le Midtjylland defender te po an nei tela Stanisic te Josko Vardiol te hawin bulan tran chuan an bulvela mi te tan po thatpui tham an ni ve hrim dona chuwangin an tlar hnung hi anin rem fu viau chuan nget ve fu theian ni midfield a hian Bologna player Nicola Moro an neya Manchester City midfielder Mateo Kovacic hi an that captain ania Luka Modric an team captain hi apoimo le dona ani hi kumsom limi ni to masela timin nga na tur alani anni baka hian Torino player Nikola Vlasic te Atalanta player Mario Pasalic te Como player Martin Baturina te Inter Milan player Petar Sucic te an neya Augsburg player Jakis Baka Rijeka le Real Sociedad tana khelte po an nei tela an midfielder a hian Italian football khel an tam leya midfielder hi Som Kowin an zinga paruk lai hi Italian football khel mek an ni forward hi paruk an kawa Hoffenheim tana khel mek Andres Kramaric an kawa ani hi an fourth captain ni in Osasuna forward Ante Budimir an kautel boka PSV atangin Ivan Perisic kumsam thum pasari mi veteran player hi an kautel boka Freiburg tana khel Igor Matanovic kautel bokin US club Orlando City tana khel Marco Pasalic le FC Dallas tana khel Petar Musa te an kautel boka an squad a player te hi en wangwangin England ai chuan an chhejok ti achianga England aya da san thu aom haulo ma se football match ania teamwork an nei thatjok vai chuan England tan harsana lian tak thlen thei an ni dona Croatian footballer hian kan lo thria to thin chu an national team te hian teamwork thatak an nei thina abikin Luka Modric huna hian teamwork an nei thazuala chu kumina po hian khovelina mule abei seyani
engpo ni sela khatisin kha tun tuma kan topic kan soijaw theina chu ni ta sela tun tum chu hun kan nei chep deuh hleka kan du ang tak point kan soi chip chiar man talawani